Hello everyone, Jotonono Kulumung Yaporo, ang tinirong kaisa good news share kanya tangi tango, ano kaisa mani paisho pakya, mongka Mumbai paisho pakya, tangnai 27 September North East India International Film Festival, amo Mumbai ang mani 27 September ang participate kemane liya, ani samung visit oma bagai, tapon boro ano award by pusti rehoka, tini ang ro paisho pakya, awan ang kulugi kununai. Ako baru kurier kayak apa? Ada mana di? Belanya naik tok, mesin ini. Mau second best experimental film, mana kategori woman ka second position no? Inke certificate opor email ID already send kayak, inke Ang mga tao sa kamu, kaya ni belanya apuro ani jora ke subject hokai film na tu ini belanya biji kong bagi ang event kang malia, kaya ang belanya hambaya pa namu sungani harga ti ang ni joto ani casting kainai music director dasakang joto oro support kainai joto no khani hambai tai si baya poro, kaya tinang otai bo kaham kaham toke khlainai singko borong otai bo national international platform talang ni chatonai. No ano hakano support kaitong di inke paithogo kaisa kobo kasarano sini thogai film bo phainai 20 October di all in the norok sini channel nai manai only 29 rupees by no dati join khebidi om login no giveaway borane sam kaisa bo smartphone inke han hai belanya hambai ani harkat jiran team ni joto members ro